This is called the mystery of enimantology. Enimantology. Papa Chirino. Abo nipa. Yo. That is a nipa su. Ana aye abo su nipa honam. Ana nipa su abo adwene. Yo, half human, half spirit. Half human, half spirit. That spirit is an animal. But in spiritual realms, or half human, half spirit. And that spirit is an animal. And the animal now, it is our body. And a dream must animal. Nanya home better and na oye. Yes, so nipa na kasa ne so control. Too many eti mu no. Very good. Too many aboa. And the aboa ne te nipa nim, and the nipa ne so te aboa nim. Into aboa no, and you nipa eye baako. Into hu nipa na, wo hu aboa no, hu aboa na, wo hu nipa. Se ebia nipa no enimantology no. Yo. Half human, half spirit. Na onam ho se nipa. Yo. Na esu ana honhum na woni mu no. Yo. Eye half human, half animal no. Yo. Eba ne sana ohun ne nyonku na ohun ne se nipa no ohun ne sabo. Oh, I say onam no ono ade no e wo ni mu te say aboa. Into ohun say won so ya aboa. Into okumukura mekumo te say agrobekum te say a. Mewo mepra wo. Onye ka mepra on pe dine na ye no. Twe ho firi no. Mekumo. Third one, entina it's two people na. Obakwa won yonko sick. One, yehwe no nankasa, school no nankasa. There is a draw opening na minim baby okwa wo ya de man. Adisa to me be a control school. One. Yes, minim baby okwa je ni niam afi. There's something control the school. Institution there's something. Ono so no. And said that we nankasa no, also the best of the same feathers fly together. Into we know you half human, half spirit. What I say, enimantology. You use him to get the blood, and so that the school will flow. Edward Bokete Saki, a senior na urgentity. Ewo Raleigh Senior High School arehosem ebeto no kwam ni nyina enamakyini a ono ne nyonko ekokogye ye ho na omo kire se we sim papa wuska chen we sim papa wuska chen na se kyini we ewi akyi na ba akwa twese kan ede awo Edward amane efimu ya akwakoya arehosem ede amabusuafo o man Ghana ene empo school ni nyina na asemi ebeto odwane komo bebre na akoso ewo media no so na komo ba akwa ama ehwehwe yaso anu nti wo se edi ho enkomo ne se asofo no bi kire se abra na sa de ne koso na honhum mu no sumi bi pemoja bia no mo sa bia ye wonu nti na ekofa akola ne saso ma obo ni nwana se kan se na ebe ya moja ebetimi ahwiegu na honhum krona na epe ne moja no na ne ho ato no na se bibisi na koba ne se na se sunsun nsem dia na so pe ne ba ko ebopin no any prophet Dr. Abednego a owo nsawon oreku na mekai wo se we be hospital a spiritual and invisible hospital a odesa sunsun mu yare bibie hawo efa sunsun no ba na de beda papa unsa ebetimi akanama wa ne hawo nyina waboa ewo mu anu tikam ho ye nkonkoma papa akwa aba ne nyi nsemu enchemu papa chemu akwa aba Iye no ya mo ho ti say papa nyame adumboko yo wo say mona mukwanso na ahaboko yo papa yes be free there boko na nkomo na say mu ye yakakra papa na yenkomo nyina ne se asuafo miru a identity e wo Raleigh Senior High School ena ababeto dwa se baako e de sekan awo ne nyonko ama na fim enam akyinye bi a omkokogye ye ho na se mi beto odwa no ena enkomo ekoso media no so kire se enkola ne bi wo kwa de ya demon possessed as a demon bi a possess wo ena ye release your babu system no mo nam se brain so na se omu hia moja e wo se omu ye na moja hwe gufom ebi so kwa kire se eyetumi bi na saa brain na ade na ekoso no epe moja bia no nti ena saa de ekoso na eba sunsun nsem so na se yesa ho a enye ye nti na papa no pe ya ba ne ba beji mu chimu se wote nsem bi mu se ya eya na ofa ne se yo Father of all spirits, we thank you, glory be to God. Yeja wo so radi odi hunti wa hine mra Yesu mo ne adwuma ho agogoro anopo ewo mbebisa nsem bia meju ho amenti ase o se kwada mienu bi na ba kwa wo ne ho se awo sekan ho den yo na Yesu o se Yesu na mudenti na mo hwe achikwa papa se akwakoye asem a ababe haga na se adusuafo mienu
na mo sua de wo school de so for the ka second de ka o de ye de na akoba se otimi de second na wo ni nwa ma na gu atofo sa ayo se no po de se kan se hwe sunsum fam na abamu no na ma ye bedi mu nkyeremu yo sunsum fam de a se mo pese mo hu sunsum fam de a e asem kese ne se sana awiase eti because that is how it is in the former house of God. Onyankopon ni fie dada no. Sa nyama ni nyina aka ho. A ebi ni animantology. Animantology yewo animal. Ene yewo man. Yewo animal. So what I say animal. Oyabo. Na we any man. Abo nipa. Yo. Ena won say munsua ye won kire mu ye ena nyese kosua okova Bible school no. This is called the mystery of animantology. Papa chiri abonipa yo na dey say e nipa su ana aye abo su nipa honam ana nipa su abo adwene yo half human half spirit. Half human, half spirit. That spirit is an animal. Obomuno nipa. But in spiritual realms, you know, or half human, half spirit. And that spirit is an animal. And the animal now, it is our body, so nipa ni muno. And a dream must nipa. Na nya honhun better and na oye. Yes, so nipa na kasa ne so control too many ati ni mu no. Very good. Too many ya aboa. And the aboa ne te nipa nim na nipa ne so te aboa nim. Enti aboa no ene nipa eye baako. Enti ohu nipa na wo hu aboa no, ohu aboa na wo hu nipa. Ade na mo pese anopa won kasa secret obi asem secret ngira. Papa hu hia ye pa. Enti papa se ko ba na say ebia nipa no animantology no. Yo. Half human, half spirit. Na onam ho se nipa. Yo. Na esu ana honhum na woni mu no. Yo. Eye half human, half animal no. Yo. Eba ne sana ohun ne nyonku na ohun ne se nipa na ohun ne sa abo. Oh, I say onam ono no ade no ewo ni mu to say aboa. Enti ohun se won so ya aboa. Enti okumukura mekumo te sa agro bekum te say a. Mewo mepra wo. Onye ka mepra wo pe dine oye no twe ho fre no mekumo third one ha me oya oboa udi agro obeye so because he has already won and now won never the next thing is action. What I said in the former house of God no sanya mani na wo About the former house of God. God in the house dada. Onyankopon ni fie dada no. Sanya mani nyina wo. Ifie dada na ehin. Ifie dada no. O se me na me bo papa na me bo bone, me bo han, na me bo sum. Enti sa de no mani nyina e wo ho. I no use de na de. Enti half animals, half going in animantology. Sa devil's person nyina e wo ho. Odi ye na de. What you say? Odi ye na de ni wie no. Then so and I'm just say ade sesanka wo preaching the church apostles and the pastors in our more this recent and this modern this end time pastors. They are not pastors. O come na do ombribi na ni brade no so ko esofo. We be am friend ye mfa man ye. Before creation no aboa wo ho amuaduma ne saa honfini nyina wo ho. What you say? Na won say honfini Yesu ka say mo ko tutu honfini wan kire honfini no de kodi eye. Ba ye wa kire ye. Ndi ye nim. Eyi na nkesa asofo no bodawuru. So obo bi so nam ho animantology. Half human, half spirit. And then some maybe by also papa bi so beboa no. Papa no ko boa na on na dasa na ode muwa wura ne ho. Or na mo te se mo anu ruwa ne ho ampanso na ontwe me ko ka kire ruade sampa de ruade wan kasa mane ho and then I saw that one say I didn't be so I didn't be so that Nigeria or to one who say pra
saka ye twan photo me ma o kutra photo kura saka o sa de no to me train na fa disisi na som na aso no musa by the power no nkasa no wo se na eti no amegana magashia abo no to me ntrase so pie bebre aba wo hu ene o se o se mu nko tutu no mra Onyankopon ne fie ansa no bebo so no asase ne fie na sa de ni na ho boni papa o how musu obre amanye ni nyina owo ni nyina ne wo o wie no ena de to so no okohome ohome no means he ceased from all his works. Ejuma bia oye bia say ye papa o say ye boni o say nyo oye bia o stop we. Until now anka unya fa Yesu Kristo say o kraje nkwa you have entered into his rest. Wawura ne eidade homenum na homenum so no ne da eye memere da na homenum so enya de papa won say Saturday fat with him beside the whole 7th day and Jehovah Witness was sayare memre dana wo ye papa memre dana and Jesus said that be ye ejuma sayare memre da and obi say yes sir one year wu memre da anase one year papa memre da according to the law no obrubi wu kura janu manu according to the law of the Sabbath. I tell me, I say, one more Tigana and what the Sabbath in they know nothing, yet nothing, because God has not called them. According to the law, no. Memre da yes, ye home nida memre da no. Ye nweduane, ye yehwe, won nweduane won nweduane. Wo didi ana won didi. And obi wu kura nse so ko hospital. Memre da. Brebia ye obi bia nko Jano maningu. Enti Yesu Kristo bae no. I say there be. Ye bo memre da no. Ema onipa mo nyo nipa ne bo no ma memre da ye home da no. Memre da ne ye de home da no na fashe. Enti no mra Onyankopon ekwo resti home which means he stopped from all his works either good or bad. Enti no unya befa Yesu Kristo so kraje nkwa na ubu esu a wa enter na rest na wa enter rest na you have to cease from all your works na only repentance no na ene abodi nyina have they repent have they ceased from their works no and to say be wise the Christians the sons of God be wise onu wadan for them e o say onu so asakra won on sakraye o pastor nankasa on sakraye o sofo nankasa prophet nankasa on sakraye he has not rest he has not what cease from his work stop from his evil deeds o sofo on sakraye o asofo na mu sofo on sakraye sakra means he has to cease from all his work like how God ceased from his work from the beginning of the foundation of the world. What I say, though the work is finished, but also today ye may enter into his rest. Kopemu da mube wura ne homenum. Now so nya wura homenum a say nya wo ye bia ujan. Now say you are no more of yourself. Now my friends who work on have they and their parents and their siblings have they ceased from their own works, which means have they repent? Cease from your own works means repentance. Do the church repent? Sonia kesa kesini na. No. Na sonia kesa na so sombosom. Sonia kesa di edro ni ade. Medusa no all there's so many pastors and so many churches. Spirit and power we use na yen. Until it's our two people na obakwa woni yonko sekai. One yehwe no nankasa school no nankasa there is a draw opening na minim ba bi okwai wo ya de man adisa to me be a control school. One yes minim ba bi okwaje ni niam afi there's something control the school institution there's something also no and said that when nankasa no
Also, the best of the same feathers fly together. Into we know half human, half spirit. You know, what I say, animantology. You know, they will use him to get the blood, and so that the school will flow. Okay, Papa. Ibinum so can say asofo na yemble mo kese kyerɛ sɛ no sɛ nipa bɛkɔtena asɔre dan no betie nkyerɛkyerɛ a ɛsakra adwene nkyerɛkyerɛ a ɛboto akoma ɛsesa akoma no sɛ ayɛ bayibɔ o maame na ɛyɛ o papa na ɛyɛ o asomasi na ɛyɛ o wadamfo we na ɛyɛ o ɛno nti ama ɛnɛ obi nkɔ obi fie obi ntia obi ba obi ni obi enkita hodie kɔ obi ni obi di nkita ho a ahwehie wo ho enso enkan na bayibɔ ne saa sunsun nsɛm ne we na ɛyɛ na we yɛ enni wo no na saa ne ma we no enni wo fi sɛ hu sɛ abɔfra na ɛkɔkyewa o kwan sɛ otimi tia ne ba no ɛna sɔfo no ɛnhyɛ da mfa nyame asɛm kan ne ma yɛ ne wo ma bakɔ yɛ bayibɔ nti ne saa ne me yɛ yɛ wu mo bayibɔ ɛne ne ɛwɛ ɛne nyame asɛm kan ɛne ne ɛwɛ sɛ yɛkɔtena asɔre dɛm ne yɛkɔakɔtie nya nkyerɛkyerɛ papa sakra wadwe fo no nkyerɛkyerɛ yo wo ka sɛ nkyerɛkyerɛ papa ɛno ne ne ɛwɛ papa sɛ asɔre a yɛkɔ yɛkɔ ne yɛkɔ asɔre a sɛ yɛkɔ yo sɔfo bɛfa mic aba bɛgyina altar so ba bi preach ɛna asomasi na ɛyɛ o ɛna mahu sɛ maame te sei mahu sɛ papa te sei alright mahu sɛ sei ha episofo bi kora timi ɛyɛ asɔre wie na quotation ba kokora na wanyi mfi bible ɛno na ebi mo ka ne sɛ ama sese enkwala na ɛba ne nya nyame asɛm nyina so mfa nyini ɛno nti no akɔakɔyɛ titiye no ano no ana tete no atenete ne papa sɛ bia maame kora na atɔkye wo na wanti atenete ne ba na asɔfo no so anka bɛboa yɛ ne nyamesɛm ka papa no ɛno nso ne ho sese mo antino osofo na oka se beye no wa kire de kudi abeye eye osofo na oka se beye o mama na ye o papa na ye no wa kire de kudi a eye beye se beye no wo ho ye bibia o se dipa ne kire ansa mo nyeto so mienu mo se asem kronje na eso ka onyame asem kronje na anu na bi mo frɛ me osofo me yiri yare up to now na onyem na oniti na wa hospital so na one bon so for amane oh yes so for the sa susum ne man onye na mo so for onye susum ne man na den no ye enti no adenti na ofre me oh ye hu say ya te say ye tie o YouTube ni ade say o ta ka susum ne ma na mo so for no nka na o se da bi na den na mo so for ne ye so for the okanya mesem krojin mo na se most suffer kanya mesem kroje white comb agape ofi abrochiri waja ne fie beye wa abrochiro eno beka Africa de on Africa beye on Africa boso o ko nya mesem kroje na to antra abrochiro Ghana ha no betra no nya mesem kroje na moti ode dada moti na mutu tight bo afore na moye no sa kroje no antuma nje o yere ana one more suffer man oh yes suffer the sa niama ne de mbo na mane on kan kire e no oni hu kwa so se biribi hawa okobo sofo amane enti no sofo no kruje den hu kruje no kire o ya safo ba no da safo no bibi ha na bibi oni hu kwa so okobo sofo amane because e yes no kire o kire wa onyame asem kruje no wa ma quotation kruje enti biribi hawa wa koka quotation kruje ena se onyame asem kruje enu ni ne ewe efo gina ho ebini newe say okay John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life say no na mukan amen efe o ha no sembio afai so akacho kruji now we are also kobo mpai anamebwa and na obo mpai no wahu de kudi eyo efe wa hospital ohunto one medro ohunto adenti na obebisa me ameti echiri why do you have to ask me go and ask your pastor and if your pastor too has been giving you the pure word the onyamesem krojia why are you suffering and now that one now to be older baby also you hear nothing know nothing your pastor is not a pastor he has nothing no zeal one friend here 1 2
One fashion man here. 3, the gift and the calling of God. Yen suman here. Antino se say binimo tete na te say na yen we na bebresua and what he has on. But obeti yen we are doing it for the sake of humanity. Antina mo ba me kire mo. Na mo hu se bribi de ewo ho ekoso. Na de ekoso no say na eti. Say the former house of God, and there are all these things, malign spirits, evil spirits, before. And as I say, no, or ye de, ni fie no, or ye niamada nina, or sisa fie no, niamada nina, or sisa free ho, and to see fear for fun. Na fearful from Owo or how ni or brain ni amanye ni ayure ni or common ni in the new kingdom of God, the new heaven, the world without end. We have a world that has an end. And we are going to have a world without end. There's no crying, there's no. So the former house of God contains all these evil things. It's both evil and good. One say no one that can offer more in account. Amen. But in the kingdom of God, one will say yes, but occasion preaching chilembwa. But no one occasion chilembwa until no one can have some chilembwa in those days. So they invited the animals into the ark. But now no, osi yanko kan chire abodi biara. No be jedi. Yamonesu weja no ban conclude or come waka. So in the new world, the new house of God, avoid go. And things are one want to make emewura obi enkokumubi enkodi. Now is it all have they repent? One na sakra. Who do that for them? Who the why say onya boni bi Ubetu mo fini ma enti ho na wadamfo no watwe no fini ho. Wadamfo no maame oye papa. Okunu no maame o te sei wasakra. O te asori dem nso dem. E na o se osofo na obobe nso watire de kuro ofre de beyi. E so kire ni pa no beyi se ne eti. E na kwa me so bebisa se ahohom boni a eti nipa mu no eye daade. Eno na ka me beba so bisa se obi ahonhom wo ho de a obi beye den na honhomboni bi etimi ewura na se honhomboni ni wura nipa na e de ensu no da ne di. Amen. Me pacho honhomboni e wo ho aneni ho. Papa wo ho. E wo ho den na chese wo ho. Papa de bi ene obi asen ke ni di. Mo nti se wo ho de a Yesu adwuma obeye eno ni. Eno ni honhomboni adwuma. Ade na se Mose asofo no preach beye beye nso ye honhomboni. Beye nso ye yare. Na no kwa na Mose de bi asofo na asofo na bebre nso afa ato won so kotwa nkrofo ato ndada a onu kura make se asofo onim de kura beye no. Oni beye no edro. Na nkasa bi mi kwase no yo bosumba. O ya abo abiba. O mama ya abo a nso ya abo a. Anti nipa bebre o mu ye wura mu muamba. Also cotton one ma ndo cotton one ma dia na ma me yo chirebe a unso ye dade o ma me ye nipa unso ye dade ento ma me ogwan ya unso ye dade enti no o ma me aponchi a ye dade enti ma chiro se sanyama ni nyina wo ye wonam ye wanoma ye nipa o ya anoma o mo asefo eye noma wo nana no na ekoji anoma so anoma mbebo ho ban Yehowa ne mehwefo na hwere hiame but one day na ehwe wo so anoma nze sana na sa abusuya santini nyina da ne no noma ona won so okunu je ho so bia no yo kramai. That is called the mystery of animalology, human animal hybrid. That's where a near Baba started. I started holding down. We call it castoplanto technology. Casting out the negativities, the old spirits, the old powers, the old things, then planting in the positivities, the eternal life. Okay, it's Papa. All things evil spirits ka ho bone ka ho ne ade na efi ho if you are I won hu me aye wura ni pe. Ebia
na obi wo ho asunsun bone ni bi ewura no me matwe ho afi bone ho me make sure say metoto ma akwan yi me ndi bone ebi a me nkofa me nyonko ye me try my best say me bo me ho modern na ma ba bra bo papa ebesi den na obi asunsun bone ewura no de ko bani adi no na me a me bo abra bo papa na matwe ho afi bone ho no me mum ne betimi aba besei ayo me ba bi abrante bi bai oba sorry also person ko su adwuma and no start call university bi that pro oba no so aye oda no so that no be the next everybody can answer me bra o freifa school na mi wo mu no ye no education nti won akomi na school no so wo komi nipa na na school ni course. There are so many 99.9% of the institutions of this world, especially Ghana, Nigeria, the Bobo. They use others, they use humanity, they use sacrifice, and to build the school, the countries, every institution, and yes, school alone. Everybody in Kobu school me there and say, "One more coaching one draw what the home school is me how." Because then it's sumni high in the tracker. And the young crab a farm school anymore. How? And to was sacra. Now, Union were down for no mamma no of an was sacra. This is the question. I tell them, say, baby, Nipano home only half human, half spirit. That spirit is animal, not the spirit of God. And Jesus Christ also phrase you have from Matthew 10:1. O ma wo mutumi wa bone so. Se mo ka sempa mo preach wo preach Bible kroje no. Fi na ti ni pa ni watu. No no kwa so for ni se wo fi ti ni pa mo. Oh, so for no nim se wo fi. Ndi o so for ayen suma ni. Onim se nipa fi to me training. On fi be 10, 20, 100 million to metra onipa ba kwam. Na osofu no ni honhoma oni bia ebe de no nkasa se na wo bobeye na asofu obobeye ni wonjai na wo ka anyame asem kroje. Do you know the word of God? The word of God is spirit. Enti mumu kura mo nim na me se Ghana asofu wi asa asofu onya asofu. If they are the men of God, which is called the prophets, the prophet is a messenger. Wakaso obi odifo, obia friend, jiwena kokoya dimiman. Obia so a prophet. Obia so a prophet. Why not friend? Why not smart? Son koye den. Atrofo kromfo wudifo munato fo dwamani umboni be fo busufu difo. O ma me be ye ne ye ne sa. Enye be ye bosu. What is here? Be a maker say, Bosom no kwane ya dem. Oni ma dem. Adem, adwene. Okay. Adwene tuntum no. Ebi ho na ka ne tibo mu. Ane akonto. Yo, enti krobi ho. Papa, but krobi abusu e be agbofu bebi ho awonwe. Wo mo bosom no. Oh, okay. Enti na India fo wonwe na ntwi, India fo wo mo nyame eni na ntwi. Enti togbu da ku togbu si po be da ome owo kru owo man o da ho a owo to be ba o dem uhuna na o de chicho down no be down na owo ni so ni India fo ni de ono nka da no be fa pipi no wo na pipi o chere bi pipiri o chere bi pipi o chere bi pipi no one monetization no one isa because wo mo bosom wo mo nyamene ontumo no enti da home die da home da valo da sivio da medo da kapata da hobebe da baba da odede da do ya sana o woni na ni de na wosum no ma na duane nti o woni be sasa oko unu soko honhom no atras ndi ade sa no no mo da nti wo mu na de gasivio owo asefo owo ma to nim ko fa sa gesere nware ne bi wo a wa ware owo
Papa yɛnhwɛ ne se yɛnhwɛ asɛm yɛ se ne yɛnhwɛ yawofoɔ no so ɛna awofoɔ no sɛ ne yɛ tete yɛ mma ne sifa no nkwala ne tete bi so kora kyerɛ sɛ ɛyɛ ntete yɛ nkwala ne nya ne fie no ɛno na so mo de nyini koduru baabi na awofoɔ ne nni hɔ a sɛ ne ɔmo de hyɛ ɔmo ba no makɔkɔda saa su no ɛwɔ abɔnten ɛna akwala ɛyɛ ade a yɛnte akwala yɛmmɔ akwala obi ntimi ntia obi ba obi nka obi ba asɛm ɛna nkwala ne ɛnyini saa na ɛtea no sɛnea nka ne nanka nkwala tete yɛte no ɛnɛ nte sɛnti no akwala ne koduru baabi na ɔde ne nyɔnko di akyi ne sɛnea ɛkɔsi yɛ ɔfo sɛnea ɔno ka no yɛ right so so no ne ɔka bi ne ɔpɛ bi yɛ de ma no ne ɔka bi yɛ ma no nti no sɛ ɔne obi di akyi ne na waka asɛm no ne nya na ante nase a ɔno so take action yɛnhwɛ yɛ ma no tete yɛ ne yɛ na awofo Awurade Yankopɔn sabri yɛ da wase ɔsɛ yɛnhwɛ yɛ ma no tete na ɛwɔ da bia Awurade ka ɔsɛ charity begins at home na abofra no nkasa no ne maame ayɛ ne nea ɔno ɛpɛ especially amofra wɔda wɔ maame yam 9 months ɛne abofra bia no onyame na de mo bɛma na ɔbɛma de ama ɔba no na ɔda hɔ enti no ɔba bia kɔ aware a ɔmfa banko anamo de bako amen onya wo pɛ wo bɛma no onka busua no ho bio ne ban ne na busua de ne ban ɛyɛ ne dia wo yɛ so beja aware o ɔkɔpɔ ya mfra ne kɔ onye sika ma ne chopo na no boy sika no go da be ko so ko oko onja abufra no ode ne ko ne dia enti no open no de ne ba ne ye de eye enti se ma me ni o kire bi a obepesa abufra me da de o kire bi na okoton wa no ma ta o ma mi amueku a opeso nso ya amueku a enti abufra no na mo no ya amueku a no nya amueku a ndi no okwa amoku asu no be ya na amoku asu no ye ebi se nia ne mame di eno bi no di ti se ne mame no moja ni ba ne be no moja ana se sia no wa kowin crofon katia obe kire ne ba na no nkire ne ba no enti no afu no obe kire no nkire se na ne ba ni nyia obi nkire no se obi dua katia kona koye den kowia anti say o mami amoku a o kire ofo mu flash o training o nya ne papa di o ya mami ne dia enti ne mami no nia ope no no train abofra no e no nim say daachi why yentemo a abofra no ombu no enti we call preemption attack no mra ne oyin nufu no start aba baby ba ni nufu nyina apro da some awurade ka ho ye behwe a nya wodi jam na me so me de man nti tama oye baby a onum nufu no nufu su na mimia ne na e cancer ma me ne chi akokolebu akakra wawu na doctor so metwa so mo twansa fon fa seka ne to won bra ampasa awurade na afra me de ayekoyi aba ene nufu no wa he ni nufu o waware asenso ni nufu o ne maame o o de ye de se she ne pass se o wa okunu no amre ni ska na o de ade awo nufu no na ye o ya na wakobo okunu amane na okunu do akọ hospital enti okunu jibefo no so ntumi nja wa emema no ntumi nja o yire de obebo yire ko kasa na o de shi be ma nsem sika yes enti mna obema ni shi sika wo ho na ba ne o enti ma me no ye den so yo kisia wonu akofo okisi ba enti obetu okisi ho mfaso na otu okisi ho mfaso enti no se wo bo kisi ni ja ebeka wa ne nka wakofo okisi ba oyawo jatabi ole oyawo okorabi oye ade ta ete why never bre onyi na obe ante ma bebre a yekofo ma ko fa bo bi ba amwa bi ba nti ma tete ya no ye esu a won ma me no no mudi eyu ne se okoto nwanu ma why na ya okofa aduane bre no ma enuma ba why na okofa aduane bre wo enuma na ne kopeba kopeba ina enuma ma no nti nyane ma me di no obedi bia no ndi nyane ma me ti no be kira no nkire nyane ma me wo no be ma na no man
ento mami obefo a ni owo no de ma o de da ena fie be mu so no ka se be ye ni ena be mesa wo ena be ye kura dad enti na de no from the beginning of the foundation of the world ena me kire mu say ayi onyankopon fie dada na sanya mani nyina wo ena no nyankopon na kasa se na be kasa se enya yenjai se no no ejai fi ni niama oye no hu no yensu yenjai na yenjai no yenna yejai ana na question o ma me no wejai eso be hu so ma me obefo no de ma odi dada wedi ne eno na yen wa ma hu to me say na o ma me de ma wedi 10,000 years we have the power and authority to cast them out e say me so medibi uyo nipa nkuto ni ewu a o say man that is born of a woman is of few days and full of trouble onipa obema obawu nna yiti kiakai unkwasesem ohaw obrem puto ade dron ka say oba obema wo entuna mo mame asai odida ujitumo unjintumo enti asofo mo bo beye mu nim beye anka ho asem ye mfa onyame asem ye nsoma ye enkoka bible common atro na dan krofo emfa confusion enipa won be fa yesu Christ on Christ nko ho aso den are they all repent? Repentance means you have to cease from your works. And so you fi wadwuma who stop repentance means stop all that you have been doing. And to the boy esu fa yesu Christ say okraje nkwa onde ohun biom nyamasu dada nyina all things are passed away, behold all things have become new. But nipa na oni na mbwadamfo okunu obrebo uyonko unua opapa no wasesa wow eyinum necessary okwawade ebisa bibia oba the Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now his minister of Christ, Prophet Dr. Abednego, Invisible Teaching Hospital, teach you the mysteries of mysteries. And the my friend una who say wayenam so no their enemies. okay Wayenam because bakwa ton bakwa ma bakwa de da. We no na mo nia ye kunu no ya ton nto na mo no scapegoat. we should be keke dia fa Ah ebusha of film ye hwe no no ja ho ebusha no ya ton. I will also na kobo be the brilliant person. And the ton the asia ton ma and the yonko obetuma ide kunu. And na we so na mo no ye king. Ya born a party now. And one am no king and label. And sana baby a one and casanso. It's not protected by God. School of movement, I did not see any spirit of God over it. as papa ya semo ye may school wo muku ye be de May say I know a country, institutions, schools, churches, so many things. A jana bomamanie. Say baby no and you no. And to bones will be a blabo aye ni sika when yeska baby who is controlling that company. okay Sa company eshahinase. Nifane eshahinase. Master no eshahinase. And this never be to Mrs. It improves the company. There are so many schools who are working through NSAS. na ye mofra so ko sa school si I work at school now. bambo wo ho me ye mofra na say And that's Munko sorry. As on a moko musofun on Trem. Na musofun so nyame ben bambo ben ne wono. Sa baba abu frane kwa sorry na awurade ankasa ne wa sorry mu a. Anko mechere sa asemi ba besi wo school no. Nti on twe ne ho. Oti hehe a on free ho. Na have they been told? Ose onkunkuru na me Yesu mabesuma na ba. So ba on kan fa ne ho na me Yesu meka kire no beka. Na even obekire ade e ba besi. Enter the kingdom of God. Yan bibi besi a oyi kire o ma ye nim. asanis How many churches see previous? That's tomorrow, today.
before it happens. What you say? Ente nyamo gusu no when ne pese to help humanity. Ente na mo ba ye church next again bo. And we so no eka to preach the gospel. I will be to us a Bible conclusion and a holiday one chile one casa be some na Bible conclusion and cabe some. Do you know the Bible? Do you know the meaning of the Bible? Bible near that. And the Bible, no, from Genesis to Revelation, from the Aleph to the Revelation, what is the meaning, the motive of the whole Bible? Okay. Oh, the day in what they buy from Genesis to Revelation, Nini na cabo man, then potty. And a cat and a child. Oh, they say baby to her, baby. Oh, so for my record, do too much, you know. More 28, more 15, even though 30. Just hear the man. Papa, that's the discipline aspect of it. And then your schools, your makwala bawo. They say, and Sana teacher never bow bano. I just a watcher at the company ho. Na penny na shim, while her needs ever walk alano, while her mother do a bono, and near the answer or more approval. Sub wakalana pesa obono. Ebi ne mo ka se asem ni se na teacher for ho. Ebi so consensus o mo kuma teacher for na teacher for ho ada na je ni betimi ai. Because they say abai na just had to me nephew. That discipline no ayira nti we ka kire ye say ne ye free school mu ho na ama school kwala na eje nsem ba. Ye nsan ko ye chine ye ko fe se ti atempo ne kwan pa. No kwari. Na no wo ka kire mo se nipa eso ba owiase no. Womai na woma aka womeba no wodoso sei woma aba ina fakese so eba no so na aye the wicked ones omo ndika abadada no aye tirimodemfo eso pewiase ehunya ntoe woma aka woba no ye tirimodemfo na esese obi aba. And now who is ruling this world? Obonsam. The Obonsam na mwa jina tumo aji awa tu. President Nkasa who is ruling him? Country na Nkasa motimu no why ne ruling or mine? A ruling president. A ruling institutions. Papa my Ghana semis. My Ghana they say a Christo for man. You na Christian nation. You Christian anyway. What is meaning of Christian? Say Christo. Into Ghana Christo and I say waka Christo Christo na say Christo waka Christianity are the children of God. So Ghanaians are they children of God? Uto oyo nyameba. Papa mi nyameba. Then eche so oyo nyameba. Papa mi tumi ade nyina yesa Christo ti mi. Uto ile. Uti Christo ti. Papa then eche so bi nyameba. Uti also Christo ti. Ade o ma be ye wa na ju re be hu. Akwemi no sorry also in the name of Jesus, come out. In the name of no say, Paul, I know. Jesus, I know. Who are you? What trust? I feel who one kasa. Oh yeah, na. What be some mama? Ni o mama echi, o papa echi. Ni o mama di anse na o wu. Ni o papa ehye anse na o de wu. Wa hwe de kode, nwa kire wo. Aboako esuku tumeku amoshase. Na femra ofa Kristo so kraje nkwa no nkukuru aba wo so ayi wo ma me no papa fim. Paul asked them in the time of the Corinthians, say, since you believe, have you received the Holy Ghost? Nkukuru betra mo bushem na so yo nyameba na to no onyame tum nkukuru tum o ma behwe. Amen. Ande nkukuru te Ghana mu onyame mba wo ha de nanso onye onyameba ntin opese Yesu se opese ohuto o jira ma bi so onyameba obi ato aduro pra free. Amen.
because near original chain no nam ono onyo nyame ba nti waje atum be for busam busufu for waje atum na wa wo so nyame ba no wo be so wa hwe ana no say wo me so hwe wo papa nti se nipa no e be so wa wo ye nyame ba ne hwe a na se wentimi wa eno na ma wo ye nyame ba na nye ne sa eno na eye nyame ba na so be su kusu de duro so be su de duro be su de duro ndi duro fo obi atumi so ni onko na wantumi wo den na wahu den na wate na tumi be na akere wo se wo me no ne nam me ka ho Gideon also down the value man also na urade kam ho na me wo nyame ba na me bre also yes and also so nyame kam ho yes na me o to ko ka dire na me bi so nyame ba ade be ba wo so anajo ro be ho mo fie nyame ho ako bisa nanan wa kwa buchefie o bisa opesi e bucha pani so nyame na moso o nyame no se niam mu na wodi ani agusu ye hwe ne sese obi efre busua mu a ebusua nipa ba ko ntimi ente ne ho emfre o te ho se o nyame na ete o ese o nyame na ete nipa okay o nyame na ete nipa nyawu ntumi nte o ho enti papa nyame be de anti nipa o na ko bisa nyame ono nyame ni open no be ya wo wati won ka o ma metumi da so o ma metumi ware o papa tumi ware o ni anu metumi da oda wati won wa ka sa o si so wa huni ha wa huni o ma mem wa huni o papa mu wa huni o fie num ne ye ya o ma me ne ye ya o papa o nananum mo hutumi ko e ho wa onim nti ansa no bi betimi aka se afedie yese ohu sanya mane nyina wo na chi na se mutira se asore na moko tu jo no asamba mo nyanya mimba since you believe have you received the Holy Ghost and you know what is Holy Ghost and if the hum born in be for me to say who they what who you nyameba and no nyame so be ka to say who ma fa o enti papa esu ben na nipa no be da na de bo se usa suidi nyame besu o nyame besu ono ti ono so nyame ba ano nyame ne be ka say today I have what taking you as my child no enya dia onu wo betu am be ka say wo nyame ba what you say ono nyakupo no na dia enti no onko je ohun e ma ohun so enje ohun tum se memi ye kunje mi ye kunkun memi onyame ba me onyame Yesu timi wo ye kwase agasa wo be kum ofiri ato akire o ma me be ye a odi ade na ma ofi mu frase efe na wo kura ye gusu stress onyame yi sa de DNA ankasa ye mbusu ono nyankopon no open no ye ono no bebe fa no wa dani hu di a kire ono say yes the Lord is with me entu ko jahona ka e wo ne wo hu wate no obi abefro obi ni wakasa wo hu obi Abraham o nyankopon ka kire Abraham fi we ja fi ni won na fi ohun obi oti obi ka kire no wo hina na ka kire anse no ja ne mame bosom ne papa bosom ne nua e na offer ne sister no bi e no ye Sarah e no ko ware no okay wo hu ai na afre wo ho hina o sofru wo ho hina wa te hina ni so no onyame se bra be se ko ye juma se no ka so onyame se bra no so onyame be obaka se yawe nso no fimra wo bo so asase e no ko rest in this rest here and what say let God arise and the egusu bon pass onyame ye de and sorry onyame na da so ko hunu but ne honhom so na ye adwuma ne honhom so no e wo no de ama no ena no de ama no so pe wasem no person fa wa no frɛ wo no de ma wo said o sia we Paul wo Damascus ye wo sia ye wo hifa kejebi wo hina na sia wo hina na hu enti me hia na me frɛ no wo hina na frɛ why na ba ho why na got to say wuje in the olden days, you know, the Lord himself goes there by his spirit, his power, his name.
Amen. Tuni nam so ko nyame bo nyame abefo ba beye wade a wo be ho enam je se beye ni ade ni nyina no na wo nyina wo nyame fie in the beginning of the foundation of the world. No nyame ankasa na eba be se wo mu nyina no nyame ni fie na adwuma no why then or rest or train oba or be se abodi biribia ana ogusu ya ade no fufu ogusu si dan no fufu dan o si no pete ni ho okrama ni ho ogyinamo ni ho aboa bia ni ho owo ni ho yarwa ni ho oshu ni ho owie ni ho osramo ni ho enye se mepe nsu be nsen na ko bia ko to nsu no mu o se nsu ni nsu no buya o se ye bese no se Yesu Kristo nyame banoba ye ne no bese enti so be sam friend obakwe pro bakwe obakwe obo sam gain. And this discipline ni wa nya obeduan and na obetwa enti no say awofro ntete won ba e won ya nwa atete won e wo se ne ya atete no enti ne ya atete na so de tete wo ba to koton wa no ma to mami agiramo a o person so be de agiramo a o wia de o person so ye de awia enti wo ya bofra a wo ye nge no emma o ne nia o pese wo ye wo dachi se onihua ento wa ponya no yo hima o pese won ye den enti na adwuma no ne den enti oyo befo no sumo oyo kramaya no onihua o pese won so yo befo na won sumo kramai na o kra no wu a makọ kramai busua ndi bebrebe ko krama busua nwan nkrante agiramoa emu busua mesubo nyi gbemelao ni pa bebre omo ye de wire mu mwa anti wire mu mwa won wo we nipa be ye bia we nipa bia okuta wire mu bua su spirit anti na yesa mu ko kase pa mu tutu every nipa nemo anti mewo sika yo mepra wo aboa bitini mu obekum obepra obi ansakra yo won sakra yo fio sofo no pope no John Paul hina won sakra ye wo obi ansakra yo subo kekere wakobo esu enwan ayirade wolves pateku sakraman ene wa fo gwa hu na ma she won sakra yo because also, today ye may enter into my rest. Bebre, one, go wure muye, one fact is so mkraje quiet. Two, repentance on that because one, unye ura beye bosum mabue sunuma, no retreat, no surrender, never despair. Say no yen de onja ne enja yo chira. O yeri obefo onja ne onja yo chira. O papa mama yo bonsamba onja ne enja yo chira enti the former house no onyakupo fie dadana ene we free mu ahwa manfo adani oja. I have heard people don't know. I'm talking about the mysteries of mystery because we have the spirit of understanding the hieroglyphs, the word of God. I've been taught by the Lord, so I tell you the truth. Oh, you don't know the house of God. Until it's saying, Oti ho ma Christo. Now why ready? Wasakra. Nyamada than what you want him. Also, you know, Galatians 5:19. The works of the flesh, hunam dwani de pefi, kunsu papemo akayo anytime agubone asabo abeyisem dwamai efi anyama eni basabasa eyina me bomukoko se obiara onye sade ontumi nya onyankopon ahinienum. You cannot go to heaven. Heaven is the house of God. And abie no de enkokosi na watraye mu no de aye na adwuma. Na one man who kwanya for so. If se fie dada no. Entino so bonsam ensakra ne ensakra chira. Aboa bi aniwa owo kranti aboa ye mu na ten. Entino onipa eno wo kra. Enti onipa ne bebu na ten. Na jai sakra. Now so sakra. You go to your father's house. To me now de nechi no. Ono so obedi baby ofri nechi. And they say onofi
Onyankopɔn fie ene wabɛtɔ ina modi na echi dia obekɔ Onyankopɔn fie na so Onyankopɔn fie adane amanfo a because new house no yare ni ɔha musu obra eduto sekanwo atwitwatwitwa mojanom occultism ni ade eni ho. God is not flesh, God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. And many people will go to hell. Go and write it down. Amen. Amen, Papa. That's for final words to the Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. We bacho awofono osika obofo omra ntibiri mu ansa na daboni edu. Se ye ntete nkwala na ofie e wo school e wo asore ye mburo bia ye nka ye ntia homa the dispensation of this world, the end time, because Satan is now ruling the whole world. And the abrofolo na embrace Satan. Hwe mo fa to tip technology sin. Sin is now technology. Adia Onyankopɔn chi ebru Onyankopɔn adwene ntiaseso. And now untumi ye boni a untumi ye technology, you cannot advance. And all is vanity of vanities, and the striving after wind is passing away. We are seeing you more than a and to Shishwadi Yesu Christo Chikwai. Now you share the true men of God, who has the Paraclete, the Spirit of Truth, the Holy Ghost. And yes, Bible school now, no one can who send me or so. Those that have encountered where she be. No, Yankupon Kasana, Nitumesu, one Unkokusu, after and bra, Besenkoyes, and Nayechremo. We are full of truth to tell you the truth that the former house of God. In the former house of God, there are all these malignant spirit, wicked spirit, evil, but the new house of God, or how there's no sin there. As it is in him is life, and the life is the light of men, and the light shine in darkness, and darkness comprehended it not. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. And then will cancel into your bed for you cannot go to heaven. Galatians 5:19. Also, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. And this one you want to be you. Now so called now the Jauba, only Jauba, Mwasifunina Beshi. Now also be so fearful before her, she said, Yes, Christ Chikwai. Now you won't finish 2 Timothy chapter 2, verse 19. Also, Radinim ne ma into Biera Obo Radidin on training whom finia and Tiaho. Now only Musa, no wako buejuma, now wako ye duro, abese jumenum. Ne kum school for, ekum asorin for, asofo nyako je duro, ma wadi woye human sacrifice. President dem perform ministers, baby, akodi je duro, aye human sacrifice. Adichia no akotra president Roma Anglican asori dem, no to Medusa, enumere boame, la now, wakoji jini, nen some phone we are being warned that we should warn you, tell you to repent. I've told you. May God bless us. We are able to have a so Obabi Gusu Jimia or hot animalology, animal and human. Ye di rano. Now Bisa say, now by denya, yedema. Eduemu, atari, bribia, yedema. In the same anoma kofa duane, agwain kopa duane ni adie mano. Sana, beye, busu, mufi, yedema. In the sane yedema. To say musumu in your woman. In sin did my mother conceive me. Na musum fife mo han fife ye wo nipa tumu onyame nhyira so yare o how maame no be kire the prophet Dr. Benigo Invisible Teaching Hospital maame onyame nhyira amen amen papa das enoti ebusia prophet Dr. Abednego ene ene twetwe enkomo emi gidi se wasugusu a watie nkomo ina ayawo de wasu ade enso bebrehum enoti eya ma yehu comment wo wadwen kire na ebia question bi kwa na wo na wo de to comment wo a ebeje bre ne asamba na bibisa papa ede ama na emu mesrew eya ma comment no ehu ente emfama ye afei me kai wo se prophet Dr. Abednego ebia spiritual and invisible hospital ewo insawom oreku eden ena haw ewo sunsumu se ye yare na how say cancer, say diabetes, ebia na de wafa na nisuo keke na so honhom no na bibi te echi ebia na wo ba eba no ne niam bia wo ye bia no onte na se ebia na wo ye adwuma se ne wo se nipa bre ne moja ne ye adwuma na wo ye no na so se ebisa wo se ma yesika 500 Ghana cedis kra wonya bi emfa ma ebia enye kohwe akwa bi na wo ye na emum eye abrabona na obo a emfa
Dr. Abednego enchen ewo insawom oreku na omwa nipa ya na eba ha no edoso eni se o ba frɛ na one papa embook na on hye woda na oba one papa tena se one on one wo ko sunsun wa hwe wachi nia haw ene ne ode kanwa wo ho ebeto na watimi e de account ama won so wo ho ato ye wie ni sa wie no aha yetu magye na wo bi so ahwenti so won subscribe ya subscribe ma channel we no emi adoma no se ne be ya upload be bia onsa ebetimi aka uko Facebook nso a too much GH ho so ya no like na wa share e de ama me das makra